Bihi yılcıklar bu sağlığımızda bu görevciler. Ünkü muzika keregetige sübürüyer camudugare oran kaydı uruy sakalı aykal oluktu. Sakalık sireni barmonlukları gar. Россия улахан коратları gar. Үгіз таз дойдуга керен күйлерин, doğrayır dolgular musikаны belak teylit, үрдük bihrebeli ılbıt, Арсарга атырбыт кыталык өңкүү народный ансамбла. Онна Марина Попова атынан майтагы ого искусстватын сколатын народный оркестра. Керега дабайы ыры өңкүү киетигер. Мустан олорон историяны сегетен көрөгүн. Өңкүү Казбиди народ элбет сүббет симелитет бай культуратыны bir kerebeliye katılanma törüne boğuların tuğda onunla çapçıda bolbut bütün Ağdaydı'dağı festivaller kıyılardıra Россия ütüler kolektiva Kıdalık Narodnay Ansambl törütlemek gününen deyince 1979 yıl asını hette güne ağırlar. Bu döndün 2 yıl buharı deyince'nin oğu ıйча canı ünkünü olağırdığı ostan kelliler. Бүгінгі күнге ансамбл үләден кәңеден Хотугулу иліңе федеральный университеті кітары сөбіліңінен кыталық сылыфуыт сүрін бөлікті автыр. Спортивный бальный, отечественный бальный, фитнес, аэробика, қайысқанан жарықтылар, фольклор көрінлерге өретелер, балетні студиялардан сетигіләқті үләли қамны сылтар. Marina Popova atынан майтагы Оғыз Кусватын Сколатын Уятчыларын оркестра 1969 жылла қатарыге бите. Маңнайғы салаятчыларынан үлелебеттері Владимир Степанович Степанов, Түгіл Сергеевич Зверев, Анатолий Николаевич Логинов 1992 жыллақтан Саха Республикатын культуратын ütөлі құлайды. Саха Республикатын культуратын тойгуна Зоя Горовна Степанова салаяр кемнергер кыдалык ансамблын ыкса үлелеген кенсиердерге, фестивалларга тенге сылчан сағалабыттара. Билген оркестр салаячыта Саха Республикатын культуратын тойгуна Саха Республикатын культуратын ütөлі құлайды Василий Горевич Захаров болар. Репертуарда ол курдук инструментальный пьеса, үңкүү музыката, саха, нутча, оны тастойду композиторларын олоқтақ автор мелодистер айымеларын тупсаран оңыру болар. Дертопта идевдер уқтар, мәңе қаңылас, сақа сирен аттатары, таздойдуларға Мороппы культурадың көдерір айымнелар коллективтар бұд, кереға дабайы консерені көрір көдігер үңірабыд. Кенсер битин арияр Марина Попова атынан маятағы оғы искусстватын сколатын народный оркестра. Иоганн Штраус, марш Радецкого, дирижер Василий Захаров.
arasınағы sağaktары sıddaktını ırasınағы ıllıktaq boldu. Sana sağak, ünkülüller Maya Noeva, Ilya Krылов. Tururatçı Sakha Respublika'nın kulturanın tuyguna Kıtalık ansambl Uzran Salayıcı'da Alona Davidova. Kampanya askan tangaskan ünnete jonuluğu topsarıgar kulu saytiga ünüge sergi obaybı biyeka baragay tutular sol iş je ot bolan ünneri olup tutun önseder. Sakha Respublika'nın kulturatın tuyguna Dmitri Sanikov Charonov ünkü muzikatıgar, Eğirde ünküde Tururatçı Alona Davidova.
Владимир Наумов музыкада, Радомир Борисов обработкада, Якутский наигрыш композиция. Солисттар Даниил Алексеев, онна майдагы ого искусстводан осколадын, әттес кылан өрінәшті Ваня Романов. музыкада гыталык үңгүле. Толорор гыталык ансамбл сүрүн бөлөгө.
Үңкүнө турорда Алена Давыдова. Кыталык ансамбл үтө сүбейді. Яким Дмитриевич Узбеков устав, сыгын кранасты айнетгар олоран турорулуот бойуңна уйу. Толороллар полиция үләттірі. Салаятчы Василий Винокуров. Let's go!
Сардана, Кирилл Герасимов музыкада, Иван Алексеев тыла. Ылыр маятағы ого искусствотын осколотын вокал талағын выпускницада. Арктической государственной культурной искусства институтын вокал факультетін студенткада. Новые имена Якутии конкурс Гран-при Қайкада. Үгіз күрек лауреата Екатерина Наговицына. Үнгі Сардана Маркова Туруруда. Дмитрий Санников, Ереке музыкатыгар, Жеректенкü, Турурачы Алена Давыдова.
вальс. Андрей Петров музыката, истерин оркестр толорутугар. Италык ансамблы саңа саларынан болар, балетный студия. Салаячи Сахарскургатын культуратын туйдуна Майя Ноева. Ангелочки.
Шевкова атынан музыкальный училище выпускницата Татьяна Степанова Таларутугар романс «Утро туманное». Körünü sergene sana ünkü cergelgen küden. Turoraçı Alona Davidova.
Саха Республикатын культуратын туйгуна Айталина Григорьева турурутугар мен котугу кырайым. Кыталык ансамбл кыра бөлөгүн оголоро. Республикатағы үгігіріқлін дипломана в гармонии с природой конкурс лауреата Азаткан Бегил Үнкү, турорда Айталина Григорьева.
балалайка сәжі музыканы топсаралаңар отугар ритмы тундры. Үңгі Василий Винокурак Туроруда. На переложение Александра Шалова. Солистка Зоя Чупрова, выпускница Маинской детской школы имени Марины Константиновны Поповой, Якутского музыкального колледжа имени Марка Николаевича Жиркова, Арктического государственного института искусств и культуры по классу балалайка.
танец в исполнении Нижнебестерского филиала. Постановка Александры Баишевой. Народын күйдіні сеңеретчілері бөліға. Үгесін күйгілеген лауреата, праздниктер психолог конкурсы гран-при қайына, Кыталына бөліг. Салаячы Айталина Григорьева. Волны Байкала, Бюрет народын үмкүйді.
Александр Алябьев музыката, Антон Дельвига тыла, Соловей, Толоро, Екатерина Наговицына. Artistinne balnik kusalada kazda sılın tarlaklık üleli. Ügüs turniyaga sidihlerdik kıtalı. Salayatçı ıçat politikadan tuyguna İlya Krılov. Papuri.
Палатына оларын толыртугар Латина Микс, салаятчылары Виктория Закова, Илья Крылов. Джо да сет репертуар Тана, Така, Аудерлен музыкада. Саха Республикатын Народная Арбега, Саха Засаритөля Үлейте Аркадий Алексеев, Арда Харытын Тетимне музыкадыгар, Саха Сырын фитнеске чемпиондара, Заречи призердара, Кыйлақтара, фитнес аэробика салатын Бейби Улахан Саңа Сағалатчылар кадеттер юниорда студенттер бөліктері, тренердер Александра Соловьева, Алена Давыдова.
Рамстин күнін сеңәрәшілер группады қалырудығар «Медленный вальс» Виктория Исакова, Илья Крылов тұролулары. Республикадағы студиясына үңгігірлер қиыла, қарысқал үңгі. Кыл саға этнобөлік музыкада. Алена Давыдова тұрғыруда.
Александра Махачутова турдугар республика дробиясыла биллерлигинен кыталыкка беренилер үңгүгө сүрүгө жомотто урдугар оохай үңгү салаячы Саха республикатын культурадан үйдүлер улете Александра Винокурова.
Көрсеуіні егілгелері оғыржарға ойулақ, сақабыт сірі иннігер тұттар манылар үкілі, оғыр үкілі. Gerçeği verenlerdir. Gıdalar ансамбль түрінде жіті төрден сыл тұғары сол бұлығыт оз Францалы әчіті Российский Федерацияны Саха Республиканың культуратыны өтеулер өрәлді. Душа России премия лауреата Василий Павлович Винокуров. Кыргызстан Российской директора Саха Республиканың культуратыны өтеулер өрәлді Александра Гавриловна Винокурова.
Марина Константиновна Попова атынан майтағы Ойсыз Қорыныз Қолытын директоры, Народный оркестр Салаячыта, Саха Республикатын культуратын үтеулі орайты Василий Горевич Захаров. Кыталык ансамбль музыкан Салаячыта, Саха Республикатын культуратын түйгіна Алена Давыдова. Кыталык ансамбль сөрімлер хореографа, Кыталыйна Народный милиционерчілер бөлігін Салаячыта, Саха Республикатын культуратын түйгіна Айталина Григорьева. Кыталык ансамбль хореографа Василий Оконечников. Кыталык ансамбль фитнес-тренера Александра Соловьева. Кыталык ансамбль балетный суетный Салаячыта, Саха Республикатын культуратын түйгіна Майя Ноева. Кыталык ансамбль отечественный бальный спортивный бальный салаларын уятчылара Илья Крылов, Виктория Исакова. Сценарий Суйда, Кыталык ансамбль фольклорга специалига Светлана Никитина. Кыталык международный ансамбль портфолиотун бреннети Раиса Гоголева. Марина Попова атынан майтағы Оғыз народный оркестр портфолиоты бөлімнәді Оскола лидері жүлеға светсия Мария Скрябина. Костюмнери бреннети Саха Республикатын культуратын түйгіна Галина Безменова. Оформлениені бөлімнәді Саха Республикатын культуратын түйгіна Матрена Аргунова. Через улус вот через экран өтілер Максим Никитин, Александр Крябов. Кенсели Илья Саралак Игылар. Саха Республикатын культуратын түйгіна Надежда Максимова. Кенсери Илья Саралак Игылар, Саха Республикатын культуратын түйгіна Спиридон Григорьев. Узгу Куайдыны Ичили Бельскин. Айхал Анам